سلام علیکم استاد عزیز. سلام علیکم. استاد عزیز، من از شما یک سوال داشتم. در شرایط امروزه راههای هر چیز زودتر و خوبتر آموختن زبان انگلیسی با ما میفهمونده که چطور ما زبان انگلیسی را خوبتر آموزیم؟ خب راه برای آموزش زبان انگلیسی متدهای گوناگون موجود است. به نهایت بسیار هستند. لیکن در محیطی که ما کار و فعالیت داریم، در محیطی که دانشجویان ما زبان آموخته استادند، در دوام 10 سال تجربه تعلیم زبان انگلیسی همین را پیشنهاد کردنی هستم که راهی از همه خوبتر و ثمره بخش برای آموزش زبان انگلیسی این لایحه ساختن از طرف هر یک دانشجو است. لایحه وقتی که میسازیم ما باید فکر نکنیم که این لایحه گفته یک لایحه کلان است، از عهده وی ما برآمده نمیتونیم. لایحه یک قسمت گراماتیک را لایحه ساختن ممکن است. یک درس درباره دولت‌های زبان انگلیسی گپ میزدگی لایحه ساختن ممکن است. مثلا انا با زبان انگلیسی پرزنتیشن میگیم، دانشجو معلم میگه که مثلا وظیفه دار میکند که درباره اسم، صفت، شکل جمع اسم ها، زمان های فعل پرزنتاسیون سازد. دانشجو باید از تگ دل باید یک 3-4 سایت ها را نگاه کرده، کتاب ها را نگاه کرده درباره مثلا صفت در زبان انگلیسی پرزنتاسیون سازد. خب برای چی این من پیشنهاد میکنم؟ برای اون که وقتی که دانشجو شخصا خودش در نزد همسنفان، همکورسان، نزد دوستای الکترونی میبروید، وقتی که پرزنتاسیون را به زبان انگلیسی برآمد میکند، ترس از دل دانشجو میپرد، شوق زیاد میشود، در بین همکورسان خود نفوذ پیدا میکند. اگر وی این کار مدت 6 ماه، 1 سال هر یک درس آموزگار را پرزنتاسیون سازد و برآمد کند، الکی در مدت 6 ماه باوری کامل دارم که با زبان انگلیسی و گپ زده میتونه. لایحه ساختن مثلا فعالیت ها زیاد هستند. نه فقط ما باید زبان انگلیسی در صنفخانه آموزیم، در محیط بیرونه نیز آموزش زبان انگلیسی مفید است. خیلی این از شوق و تجربه آموزگار بسیار وابستگی دارد. لیکن هر یک دانشجو میتونه که مثلا لب دریا رفته ماهی قپی فیشینگ آموزد، کوه برآمدن، هایکینگ ماونتین، نمودهای رستنی ها، بازار رفته، همین خیل هوا را لایحه کرده. مثلا امروز تلفن در دست هر یک دانشجو هست، خودشون از ثبت کرده درباره ثبت کار کنند. وقتی که دانشجو خودش ثبت میکند بجوره گپوی خودش وقتی که میسته تماشا میکند به همکورسان خود در صنفخانه در وقتهای خالی نشان میدهد و کوشش میکند ویدیوی آیندهش با خوبتر باشد. همین طریقتی همین شخصی که دقت دارد، شخص دانشجویی که فعال است، ماکسیموم 6 ماه در باید زبان انگلیسی خطی حرف زدن تواند. این یکی از راه‌هایی هستند که در درس هر یک دانشجو دست هر کس هست این امکانیت. یا استفاده برد اگر انگلیسی آموختن آسان است و از دیگر طرف یعنی اگر شخص بیکار ماند ضیق می شود. این یگانه راهی است که دانشجو بیکار نمیماند، هم وقتش خوب میگذرد، هم از وقت گذشتگیش ثمره میگیرد، زبان یاد میگیرد. زبان یاد گرفتن این بسیار کار مهم است، بسیار کار درکاری است. خب تشکر زیاد استاد. یک سوال دیگر داشتم. برای چی استاد ما در دوره طلبه مکتب بودنمون در مؤسسه کلمه های زبان انگلیسی رو عباره لغت رو تیز از خود میکردیم و از یادمون نمیره؟ حالا باشد با فکر من که این مشکل در تمام دانشجویان هست، چه کورسی 2 یا 3-4 باشد. مشکل اساسی این است که استاد عین حال ما دانشجو هستیم کلمه رو از خود کرده نمیتونیم و از خود هم که کنیم آن رو تیز است یادمون میره. سبب اساسی در چی باشد؟ خب این تجربه یا که این مشکلی در دوره دانشجویی منم بود. وقتی که در کورس 2 زبانی کورین لنگویج می آموختیم،
курси дида ки оғоз кардем якум солда бисёр фаъол будем аллакай ба забони кореявӣ гап зада метонистам. вақте ки 3 моҳи тобистон таътил шуд дигар таҳсил накардем забони кореягия. баъд дар курси 3 аллакай дигар чизи аз ёд кардагӣ аз фаромӯш шид ва дигар омӯхтани калимаҳои нав имконнопазир шид. Дигар нашид аз ёд карда. Ба ҳамин васила забон фаромӯш шид. хуб ин ба фикри ман проблема ин аст ки вақте ки талабаи мактаб ҳастед муҳити бисёрро намедонед, фақат хона медонед, мактаб медонед ва дарсе ки меомӯзед вай оғози омӯзиши забони англисия шумо ба як шавқ ва як меомӯзед. хиёл мекунед ки ин кори осон аст. кӯшиши бисёр мекунед, диққат метиҳед, забонро аз худ карда метавонед. ва вақте ки донишҷӯ мешавед курси якдам хеле фаъолед, баъд дар курси 2, 3, 4 хеле аз ёд кардани калима барои ваё бисёр мушкил мешавад. ва онҳое ки масалан ноил гаштанд ба забони англисӣ ҳарф зада метавонанд ваё бо рушд карда рафта истодаанд. маслиҳати ман масалан барои ин гурӯҳе ки на он қадар хуб муваффақ шуда истодаанд ин аст ки бояд дар дарс диққат диҳанд. дар омӯзиши забон бояд сахт диққат диҳанд. диққат чӣ? масалан вақтро бисёртар дар омӯзиши забон гузаронанд. ҳоли саволи шумо ҳамин аст ки масалан чаро аз худ карда наметавонанд дар 10 минут 15 минут 20 минут тайёр кардани дарси забони англисӣ қатъи забони англисӣ ёд гирифта наметавонад. бояд шахс дар рӯз аз 2 то 4 соат дарси забони англисӣ омӯзад. вақте ки шумо 4 соат 3 соат шишта болои миз дар забони англисӣ вақте ки дарс тиёр мекунӣ, хоҳед ки баъд аз 2 моҳ 3 моҳ он маҳорат фаҳмиш диққате ки шумо дар давраи талабагӣ доштед аз худ мекардед ку ҳамон чиз бо аз нав барқарор карда мешавад. ин агар шумо таҷриба гузаронед, агар як моҳ 3 соатӣ шумо дарси забони англисӣ аз ёд кунед, омодагӣ бинед, ҳақиқат шумо ҳамон маҳорате ки шумо дар ёдтон мегирифтед калимаҳоро он чиза барқарор карда метавонед. фақат бо диққат 3 соат 4 соат вақти худро дар омӯзиши забони англисӣ гузаронда надоред. дар хона ман айёми дарсҳои донишкадаро намедонам. баъд аз дарси донишкада масалан баъд аз обед то бегоҳ шаб 3 соат омодагӣ дидан дар кор дарс тиёр карда. вақте ки дарс тиёр мекунед ӯ калимаҳои фаромӯш шудагӣ ҳастанд ва ё барқарор карда мешавад, калимаҳои нав аз худ мекунед ва фаромӯш аз ҳама муҳимеш ки муҳим ин ки аз хотир бурмада намешавад. шумо дар истифода ва ёро истифодашу мекунед, ҳар рӯзада истифодашу мекунед. ва дигар маслиҳати ман дар ин муҳите ки масалан омӯхта истодаанд донишҷӯ забони англисия бисёр китоб хонданд. масалан шумо ба имконияти бо хориҷиҳо суҳбат кардан надоред, нест, гап зада наметавонед, шумо метавонед ки аз китобҳое ки масалан дар китобхона ҳастанд, дар сайтҳо ҳастанд, мефаҳмед ки ҳавая бисёр мутолиа карда. вақте ки бисёр мутолиа мекунед, фикр кунед ки гӯё шумо ба як хориҷӣ гап зада истед. ана ин таҷрибаи беҳтарин мешавад. агар ин чиза шумо 1, 3 моҳ 4 моҳ дар худтон тарбия диҳед ин корро, аллакай шумо ба мақсадтон ноил мегардед, соҳиби донандаи забони англисӣ шуда метавонед. ташаккури зиёд устод барои тавсияҳои беҳтарин. ба фикрам ки касе ки наворо тамошо мекунад албатта ба албат аз суханони устод таҷриба гирифта ҳарчи зудтар забони англисиро меомӯзад. саломат бошед. ташаккур.